Pemirsa, Pinaka Dudonan Karya Panca Wali Krama, Ring Kayangan Jagat Pura dalam Balingkang, Desa Adat Pinggan, Kecamatan Kintamani Bangli, kelanturang antuk ngemargiang upacara Danu Kerti miwah Wana Kerti, antuk bakti pekelem Ring Danu Batur miwah Gunung Batur. Upacara Danu Kerti miwah Wana Kerti, Pinaka Dudonan upacara karya Panca Wali Krama Ring Kayangan Jagat Pura dalam Balingkang, Desa Adat Pinggan. Selanturnya nih, kemargiang bakti pekelem ring tanggal siki November megenah ring Danu Batur, miwah Gunung Batur. Sedurungnya nih, ring tanggal 3 siki Oktober, sampun kemargiang upacara Segar Kerti, ring Pantai Pegonjokan Geretek, Kecamatan Tejek Pula, Buleleng. Samian upacara inucap, wanta matutujon, antuk nyuciang Buana Agung, indik sarana pekelem sane kaanggen, sekadi kebu, bebek, miwah ayam. Ring pemarginnya nih, bakti pekelem kepuput ring kali genah sane mabinayan, inggi punika, ring pura ulun Danu Batur Trikayangan Jagat, Desa Adat Songan, oleh Jero Mangku Gede Ulun Danu Luhuran, raris ring pura Dasar Agung Desa Batur, kepuput oleh ide pedanda geria penyembahan Petak Gianyar. Jore puniki dalam rangkaian upakara wadi pura dalam Balingkang itu Jumat ini nyuciang bumi puniki. Mangde seimbang antara karatan, Wana Kerti, Danu Kerti dan Segar Kerti. Dan sekalian pada hari ini Raine Mati bisa malam mematiang Wana Kerti. Ini bakti atur ini kering pura Dasar Agung Adat Batur. Nah ini pekelem juga ring Wana Kerti memargini ring puncak Gunung Batur. Upacara inucap kesaksian oleh pengraja karya Kayangan Jagat Pura dalam Balingkang. Inggi punika, Cokorda Puri Petak miwah Dewa Agung Puri Bangli, Juru Kubayan Mujuk Pura Ulun Danu Batur Desa Adat Songan, saha peduluan Desa Adat Batur. Ring samian upacara nadunang krama Desa Adat Pinggan, peduluan bebanuan, sekadi Desa Adat Tembok, Desa Adat Geretek, Desa Adat Sambirenteng, Desa Adat Les, Desa Adat Penuktukan, miwah Desa Adat Siakin. Wusan ngaturang bakti pekelem, kelanturang antuk angemet tirta kemandalu ring Danu Batur, sane pacang keanggen ring puncak karya Panca Wali Krama Kayangan Jagat Pura dalam Balingkang. Puncak karya Panca Wali Krama Kayangan Jagat Pura dalam Balingkang, pacang kemargiang nemonin Raina Purnama Kalima, tanggal 5 November. Indrawan, Bali TV.